Nina benhlehlanyovane kaNdaba ehlehleka futhi ngobulawayo yayithatha zonke izihlangu zombelebele. Nina bakaSomnandi kaNdaba woza ngangumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Nina bakaMdayisabela kweliphesheya uzalukazi usale manxiweni amaxhego ayokusala emzileni. Nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu kuzo zonke indawana lapho nikhona. Nibingelelwa iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo bakwethu. Siyaphila thina eMantungweni ngethemba nani nisaphila, ngethemba besilo bonke basaphila. NgikwaNgobese namhlanje ngikwaSikhayo, nina beqhawe, ngikwamehlo kaZulu. Abantu bakwaNgobese ke babe baziwe ke ukuthi abantu basemaqongebeni kususela ke senzweni sokuqunga ubisi ubuye ke ulwebe mqungi ebe kodwa ke angingagxili kakhulu kuleyo ndawana ngidlule angisheshe ngidlule bakwethu kuthiwa ke abantu bakwaNgobese ke endulo ngenhloso ke yokuyivikela ezitheni zabo kuthiwa babekade ke behlala ke emaweni entaba ke inhlazatshe kodwa ke bagcina ke bekhishiwe batholelwa ke indawo ngasemakhosini ngasentabeni ke iNtuzuma kwase ke kuqokwa ke umuntu owayezoba ke inkosi yabo ke ababuse abahole kwaqokwa ke untusi kaMalakatha kuthiwa ke kwakuyisikhathi selembe ke ngaleso sikhathi kubusa ke untusi kodwa ke ubukhosi bagcina ke busukile ke kuye bawela ke endlini ke bawela ke ngakudonda udonda nina beqhawe hayi udonda wakwaSokhumalo kodwa udonda wakhona kwaNgobese nina beqhawe hayi wakwaMbokazi hayi futhi wakwaXulu bakwethu wayekhona udonda nakwaNgobese nina besilo ke inkosi uNtusi ke indlalifa yayo ke kwakuwumkhumuza owazala ke umcekeza inkosi ke uDonda ke yazala ke inkosi uMbikwe inkosi ke uMbiko ke yazala ke inkosi ke uMthintisi eyazala ke inkosi ke uXhongo uXhongo ke kuthiwa wakhulela ke ngasothaka egazini ke kumntwana ke uSithayi kaNdaba nina beqhawe nina besilo yakhulela khona inkosi ke uXhongo ke yazala ke inkosi ke uMvokazana okuthiwa ke yabe ke iqhawe elikhulu lesilo ke uMpande yagcina ke isikelwe ke indawo ke yayisuka ke ngasenquthu yayisuka enquthu ihambe njalo iziyofika ngasemfuleni ke umzinyathi nina beqhawe inkosi uMvokazana ke yayibuye ke ibe yesinye ke seyikhulu zisilo ke uMpande kuthiwa ke ayitholanga ke ingane ke inkosi ke uMvokazana ngakho ke ubukhosi ke bagcina ke buwele ke ngakomnawayo ke uSikhayo okuyena ke wabusa ke abantu bakwaNgobese uSikhayo ke naye waba ke ngesinye ke seyikhulu zesilo ke uMpande inkosi ke uSikhayo ke yazala ke inkosana yayo mehlo kaZulu ke ingoba makhosi nina beqhawe inkosi ke uSikhayo ke yakhothama ke ngenkathi ke umntwana ke uyibhebhu ke ehlasela ke ondini mhla ka21 Ntulikazi 1883 nina besilo umehlo kaZulu ke uyakhumbuleka ngenkathi ke ehola ke amadodana ke inkosi uSikhayo ke bebulala ke amakhosikazi inkosi uSikhayo abebewasola ukuthi abekade ke eyophinga nina beqhawe kuthiwa bebewasoleke ngokuthi abekade eyophinga esilungwini ayekade ke weleke uthukela kodwa ke umlando ke oyiqiniso ke ukuthi babengayile kuyophinga kwakumayelana nohambo lwabo nje lwalithinta ke ezenkolo bakwethu lwalithinta ke ezenkolo babeke beyokhonza ke uNkulunkulu ke ngaphesheya ke esilungwini nina beqhawe kuthiwa ke amanye amadodana ke inkosi uSikhayo ke kwangothuntsha umkhumbi kaZulu kanye noTshekwane nina beqhawe kuthiwa ke isenzo ke somehlo kaZulu ke sokubulala ke amakhosikazi ke inkosi uSikhayo sawathukuthelisa kakhulu ke amangisi ayekade vele funa vele izaba zokuthi ke ahlasele uZulu kuthiwa ke amangisi ke akhipha ke umyalelo ke ukhiphela ke inkosi ke uCetshwayo athi
inkosi ucetshwayo ke ayinikele ke ngamadodana ke enkosi ke uSihayo ekuthiwa yala yaphetha inkosi ucetshwayo yathi ayizukunikela ngamadodana enkosi uSihayo yona nebutho umcijo la impela latha okungamane ke ayekade efune neinkomo amangisi zenhlawulo iyinkulungwane nezinkulungwane zeinkomo lathi ibutho lomcijo ke ngamane kuthathwe lezo inkomo ke ihlatshwe bese ke kusikwa amahawu kusikwa amahawu ke ayobhekana ke namangisi uma sekuliwe ngempela ke bagcina ke benganikelwanga ke omehlo kaZulu ke nabafowabo ke mangisini kagcina ke uqhubuke ke impi eyaziwa ke ngokuthi ke impi yaseSandlana eyalwa ke mhla ka22 kuMasingana 1879 ninabeqhawe amadodana ke inkosi uSihayo ke alwa ke ngobukhulu ubuqhawe alwa ke ngokukhulu kuyikhandla ke kuleyo mpi kakhulukazi umehlo kaZulu wayingoba makhosi ingoba makhosi ke ibutho ke labuthwa ke isilo ke ucetshwayo ninabeqhawe ibutho lokuqala labuthwa ke isilo ke ucetshwayo liyakhumbuleka ke ibutho lengoba makhosi mhla ke lilwa ke no nebutho ke lothulwana namamboza kweminye ke yemkhosi ke yokweshwama ke ngesikhathi ke sesilo ke ucetshwayo likhumbuleka kakhulu nabeqhawe walwa ke ngokuyikhandla ke umehlo kaZulu inkosi umehlo kaZulu wayeseyinkosi wayengakabi inkosi bakwethu ngoba inkosi uSihayo yayisaphila ngaleso sikhathi eSandlwana ngoba phela izeke yakhothama ke ngo1883 kushuthi ngemva ke kwa1883 ke umehlo kaZulu ke wagcotshwa ke waba inkosi sakwaNgobese ninabeqhawe ninabesilo ninabembube kushuthi iqhubekile ke izimpi ke ikakhulukazi ezayisuswa ke wona kaMangisi sebenzisa ke amambuka abantu abangamambuka ke ngaleso sikhathi iqhubekile izimpi walwa ke umehlo kaZulu inkosi umehlo kaZulu walwa ke ngokuyikhandla kuzo zonke ke lezo zimpi ninabeqhawe kwathi ke ulwe kakhulu nangesikhathi sesilo ke uDinizulu kwaceza wayekhona nasetshaneni wayekhona ninabeqhawe kwathi ke ngo1906 kwaqubuka ke impi yabashokobezi inkosi umehlo kaZulu ke yaba ke omunye ke wabaholi babashokobezi impi ke buye ke yaziwe ukuthi ke impi kaBhambatha kushuthi babehola ke belekelelana ke nenkosi ke uBhambatha kuyiyona ke ekwaqanjwa ngayo ke impi kanye nenkosi ke uSigananda kaZokufa kanye ke noChakujana wakwaSithole kanye ke noMangathi kaGodide wakwaNtuli ninabeqhawe ibona ke abaholi ke babashokobezi ke labo mhlawumbe khona abanye sengibalibele ibona ke ngibakhumbulayo ke laba baholi babashokobezi impi ke yabashokobezi buyazwe ukuthi impi kaBhambatha noma impi yamakhanda bakwethu futhi yaqala ke lapho koNdasa 1906 ize yaphela ke ngoNhlangulana ke kwalwa ke impi ke eyaziwa ukuthi yaseMome nokuyilapho ke kwasala khona ke umehlo kaZulu inkosi umehlo kaZulu yasala khona ke eMome ninabeqhawe futhi yayilokho nje iqhubeke njalo ke impi ke yabashokobezi kusuka nje ngoMarch kwaze kwaba ke ngoJune ninabeqhawe ka1906 wagcina ke sale ke eMome ke inkosi umehlo kaZulu ninabeqhawe ke owayilandela ke esihlalweni ke sobukhosi inkosana yayo ke indlalifa yayo ke uGudla uMkhonto ninabeqhawe ake ngimeke lapho ngicabanga ukuthi sewashayele kanyana uNondli wena sematheni umkhosi bathaba uzwanga wena sekushumayeleni umkhosi bathaba uzwanga zifunda nthuleleni luyamemeza usuthu
uziyamazuzulu, uziyamazuzulu, uziyamazu, izifunda ziyamazu, inkosi abayitshelanga ziyamazu, mkhosi abawuhlabanga ziyamazu, tshelani igazi nobuthelezi ziyamazuzu, ukuthi inkosi sihlomile ziyamazuzu, batundabo yayihole osadle zamahole ziyamazuzu, uye wayiholela ziyamazuzu, uye waholela uziyamazuzu. Nina bakaHlamvana Bhulu, umlilo endulinde, uBaSokhumalo benoqhelebo.